wa re sa le mo tabeng ya go ba physically fit and internally unfit. Unhealthy, yeah. Yeah. Yes. So ore batho ba di gang ka ba bona ba go gym ba. Possibility ke ntse gore ho tshele gore motho ela ga mo lebeletse ka montle. Ke seganka. Right. Mara ka mogare. Wapa. Mohlomong a tsoge. Look, ya diragala gore motho o hotse bjalo a le physically sola ko re go mo lebeletse ke senatla ko re mosadi ga mo lebeletse ka hotsa gore yey man a buti a re main switch a hotse lo re ne main switch a be re ka botse diamond a tsogelo bana why gale ba mmotsa ka di starch le dinama le makura le di protein shake o di nwile o di jele di mo tletse di mo blockile mali a sa tsamaya ga botse di glands di huile a bana bjale ga re molaetša o sa kgone go travela from upstairs to downstairs a sa tsogelo Okay. it happens and even if funny so banna especially ba go rata go kuka ba o tse mafelelong gore o lebeletse in their front parts ga o bone nka re go ne le bošole yo nnete ka mo but anyway that's a subject for another day just know gore wa diragala gore o hwetse motho a le physically dominant physically very strong mara sexually very weak